أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخونا أختون الله سبحانه وتعالى حمده لله سبحانه وتعالى أقول من مفاد مجلسك جماعة كرفيتي. لبتي أخونا أختون أقول من ميري وهكذا دكان همجي فاوا موضوع فهرغا أقول من ديوه بهم بسنالا في كمفانا ما مرو أي مرا قلهم هري سكراتك وهكما وسنكين هنجادان سكراتك أري بهوجه لفظ الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنك قاف سورتك وحيك ربني وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. مرق سكرة حق قطك تبا كاري أتوج سكراتك مانك متنك على وينا ترالا اندقو بدكمون تماغي هم بدي فلا دافدا وينا كائنا قرمت لانجو. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اي تبا اكمكم فلان دوي دوي هوري ماري. لبتي أخونا أختني عجاب أنت رسوا فذا كمكي أقول من إمنا ساف كو يقين وكمكي مروج حقيقة دنيا كم كمكي بس عامو قتجا أقول من فهروجا إكمه بدان فهروجا إكمه نوvedان إقوتا نهيجا فانه كانك فهرجا أقول من سكول نما تعليمي متي مرحلة تك هيجا دان نوتن نقصا فهروجا أقول من كامني كفانه نكفانه كامني كوجين فهروجا كودين لبدان نلبدان وظيفة لبدان نلبدان مقام لبدان نلبدان ويفاري كفانه نكفانه مي أقول من كثير يقولون مك حياتك ويقولك إكمكو شك بسنة وجاءت سكرة الموت بالحق حق قطعا إمارة أقول بدل كورن جهل إيه الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مخاطب قربا وحي قربني واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقين كمك وقتو إبهي مارو كليغ فانا بدل كف مدان دين كليغ فانو جي في ربن أركن أدا قرب متي دمي هنواش. الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنك مرن نندب وافمي وني اليقين جنم. لبدا خنا أختني هنكم هم هلا شكني فران إلويجه كم فرانه كي
mara baddal qur'ane forane ehkamun mi haqiqata algon men eba kurimat lanje adi mi maraki mi nimun kamu ganuwati algon men ekama tayyar wanje dadi fasihavis algon men duniyega uledafa maruwima nimenama algon men fennani marwa mihaku algon men gengos ka funko geng walekkone saharaga warlata nuwata kanduge teriyang ena gembigen garagogen dat nuwata alifanuga anda huriwegen dat ehennamawes ei nimumenno hagigi feshumaka algomen kurimatlam jehni maru mafahu marame do algomen funko visna tayyaru an jehni maru ei algomenna limit nuwata haddu nuwata border kanda alade infaha kamugawat mara hisabum awon men naka den ituru hewkamen nukuramene hewkam gahulu eriya mara hisabum fafa gahulu eriya den tauba enul be em rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvani al maru yamutu ala ma aasha alayhi miha marwegen dani ena diri ulunu gotegge matige ebahi ena heolafa alegge gotuga heo amaluge matiga demi hurika mavana ma ena ya maru baddal qurani e gotuge matige nuba kamuge terega waka mavana ma ena ya e maru baddal qurani e halatuge ويبعث على ما مات عليه انا امبرا دين فنو ويني انا اغوتك متيغا مروغن ديا غوتوغ متيغ اكم لبت اخني لبت اختني مي حقيقه الغون من ابدنم الغون منك اكم وانهنا وگن نو ريا دوالو الغون من تي في سكرين تكم راديو گه اڈوتكم social media ge huriha platform takum algon menge jibuga nota atuterega onna phone ge screenum marwefawa mihun ge halatu emihunna vegen diego emihun marwi hadisa eba mihunna be khabartum midani riyad wal takrarakum aham ajabukum aki marwa huriha emmennaki haddiha addiha aharuge mihun nunka ajabu kamaki marwa huriha emmennaki balimadu kamuge venegga ta abadu ulumaffoga duniya du kofada mihun kamuga nuwaka vima algun menge tereng umurun duwasefawa befuleke dadi tuttu lakujjeke tafatenne algun menge tereng bali halugawa mihike gadawe salamatu muri mihike tafatenne ege tereng kumme miha kabes emaro baddal kofane algon menna ewogote nege Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurvani wama tadri nafsum madha taksib gada wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut ifis nafsaka engene nuye e nafsaka meduga madama kanta vegen dane gote lobeti akhunne lobe joxtunne agun men kitemme ummide ko genti bikamu gawies agun men namedu madama kantan hingana gotte agun men nakan negen agun men getere mihe ko marugen dani kon halegga kon rashegga kon bimegga kon bogutegga kine kame agun men nakan engi genne nuwe buddi veriyaki komme bogutegga vestimage furana hibbe malakul maut alayhi salam wada ganna wahidu ekama tayyaru efawa mihe kamuga timawu lobeti akhunna ukhtunne nikamballawa mi maruge hagige duniyege mi tarikh ga gonmen nabani feni nimifa gonmen na hamen ayruga mige sateka warakan aharu kurin duniyega ulno mihun takenne yakin kamaki algon membes mige sateka aharu fon duniyega notibene kan emme ginawege bes mihako enage maikama mativerikama verikama jaha heyokama baruge sabun duniyega hunnane nama Sulaiman alayhi salam
duniyega hunne bis miheku mihegge nubakama nulafakama jabbarukamuge sobu duniyega hunna nama fir'aun duniyega huris Allah Ta'ala ge hadurata alegge karama terikama maikama matwerikama lobetkamuge sobu emiheku ta abo duniyega hunna nama agun menge kaw sahiba sallallahu alaihi wasallam mi duniyega abadan hunne bis enama lobati akhunna akhtunne mi maroge sakarata ehuriha farayta ke bes wani badal kufa emi malobati akhunne lobati akhtunne mi maroge sakarata ki agun menge teren komme mihka bes kurimati wanakam mi maruge veenaki agun menge teren komme mihka bes kurimati wanakam ehenkamu agun men ewogutan eba tayyaru anje lobati akhunna akhtunne maruge wogutaki nurakkatere wogut kole maruge wogutaki agun men efitune kun salame vuman edita abodme du'a kuruma sharukure fawa fitune fitunage bodukamattaka wogutuge nurakkatere kamattaka ehembegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge namadu tahuga dunu kurawwa attahiyatuga ekalege faanu du'a kurawwa hatoru kamakun rakkatere koddevungati narakage azab dajjaluge fituna diri hurma adi maruhumuge fituna diri huri hindu algumenna dimawa kameke sobum algumen fituna verwege hinge adaneti maruge wogutuga khassako e wogutu algumen agumenna kurimatiwa mi maruge veenuge sobum algumen fituna verwege hinge adaneti lobeti akhunna akhtunne riwayat to anna gotum shaytana masakke kure agun menge emme fahu waguta hame agun men Allah ge magun ikkiba kollu ehmi ma agun men fara veribe dunyawi hayatuga agun men hi umaruge matiga demitibe Allah ga gulum wargude kurmuge natija ekavegen dani e wagutuga shaytana ge e masakke kamiyabu wegen nudiu bay riwayat to anna gotum maruge e undagu veenuge wogutuga shaytana agum menge tereng ba emmi hunge kariya annan enage gatti mage mi hunge sifaga as esor bunamun dane marwashe yahudi gotuga eye haggu dinaki egotun ena badal nuwejjinama anikka bunamun dane marwashe nasara egotuge ehmihigi sifaga as timam marwegen di egotuge eye haggu gotuge egotum mas badal nuwejjena majusi yege gotuga maruman ehmihigi gatimage lobiwa mihigi ehmihigi sifaga ena as e waswas de inu rakatri wogutu e wogutaki ehmega riwayege as fawe Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah ge darikalum Abdullah riwa kuravani timange bappa fuluge kariya maruge wogutu as tehunu hindu bappa fulu vidalu mon gendeviye nuneke ehiduga timam bekalun dennevi me kike heti vidaluni kaka heti wahaga dakko vidaluni shaytana timanneya magulu wal mattaka masakke kuramun daniye ena yatiman jawab dani lubita khunne imam ahmad bin hanbal imam ahlus sunnah wal jamaa ekale gafanaki muli haya puluga islam deenattaka qurban be wadagennevi ilmuge kande hataru madhhab kore hanbali madhhab ge imam ekale gafanuge e minne masakke pulu muli hayatuga weti koragu maffoga bes awahare wadagennom ga wogutuga shaytanage udagula kurimatlanje wadagenne ehem vejjanama algun menge halaki ko bat agun men nakiha bodu fitune ka kurimatwegen danet lobete akhunna ukhtunne maruge sakarataki kurin denne wono gota komme miheka bes kurimati wanekam maruge veenaki komme miheka bes kurimati wanekam ei salih alikamuga amis
adi fasigu fajiri kamugavis faafaveri kamugavis aluweri kamugavis kumme mihekavis maruge wogutuga ventaka kurmatlanche faruga miwaha kan argumenna nutanawas kame veri vedan ennamas haqiqataki mi lobeta khunne ehem vegin argumen ewoguta tayyar wa mijeheni ewogutuga argumen na kurimati wa fituna takum argumen salamet teri baigotuga tiu mattaka هم الله سبحانه وتعالى وحيك ربنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله سبحانه وتعالى إيمان كم قاهول ورين إباميهم إبن إقرار كلمة يتكا إغمانكي شهادتك كلمة يتكا كلمة صوبون الله سبحانه وتعالى إبامه الدنيا متيجا يا أدي آخرتك ثابت قد بوارد دنيا متيجا ومن ديرولة هريها إيرك آخرتك ثابت مجمانة كي دنيا بي حياة دوكو آخرتا إينا فرتم بدل كورا وجود إجمانة كي إينا مر بدل كورا وجود ثابت قد بوارد لو بتأخذنا أختنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول من نبني مروج متين هندو مكورما إرشاد دبواف من نبي صلى الله عليه وسلم كله غفانوج متير صحابينا إتم مجلسجا مروج متين هندو مكود دبوا الله سبحانه وتعالى كيرت قرآنوجا أقول من كشور قربا أنجوني إمارا أقول من بدل قرآن جهنك maraki ei boduwegemwa musibate gotuga kirit qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala sifa kurwafa in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tabamihum bimugadatul kuffa danikot tabamihum gatere mihaka maruge musibata baddalu jinam lobet akhunne maraki boduwegemwa musibate gotuga Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga sifa kurabwa fa bihindu ilum berim bidalwani maruge musibata vore bodu musibata ki e maruti maya baddal qur'an kama meduga ghafilu gen hunna hurme ei ma bodu musibati sobaki e maruge musiban hagigi gotuga agommenna gellum huri kamekkamuga wegen dani nuwata agumen nang abajuri kamek gotuga wegen dani e marama do agumen ghafil fa waniko e maru agumen na baddal ko fi kama fana em wegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga as bekala ko dannawani ya rasulullah mata as-sa'a kongira kun heye qiyam fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam enage eswal jawab no debba حديث قربني ماذا أعددت لها تبا قيامة التكا تيار كوري كوتشي صوبكي لو بتأخذنا أختني قيامة فانا وقتكي إفس مخلوقك إنجم وقتنو أدي كم وقتك قيامة فيس أي أقول منك مسألة نو مسألة كفاني أقول منك مرا بدلوا إرغا تيار وفانتو إهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربني من مات قامت قيامته ميهكو مرهم إنك قيامة قائمة دنيا كتم زمانك بستبدان إنما إميهك نسبتك إميهك قيامة قائمة إميها دنيا أي قرون كندي جندي لبتأخذنا أختنا إنك رسول الله صلى الله عليه وسلم إكل يفان الصحابي بيكلنا حديث قربني أكثروا من ذكر هادم اللذات تبامهم وفات فوني ميركم كودي كلا نتي كلا مارغمتين هندم كورون جينا كوراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية مي أكثروا من ذكر هادم اللذات وفاتك فوني ميركم كودي كلا مارغمتين هندم كورون تبامهم جينا كوراش إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة تمن كده فانو تيبيكلنا قبرستان الزيارة كرم مناكر فيمه إكمكو إتنا الزيارة كراش إكمكو صوبهم تيبامي هنا آخرة جمتين مرو جمتين هندو مكودينت
ekamun algon men e maruge matin handuma kurumaki e maruge wahaka dikkumaki waram muhimmuka lobede khunna khunne algon men ge tere mihaka maruge matin handuma kurave nama enai he amalu kurun gina mihikamu gawane maruge matin handuma kurave nama faafataka ena durheliwane maruge matin handuma kurave nama ena ge ehen akhunna ukhtunge macha aniya berumon ena durheliwan sobaki ena ge amalu ge jaza hisabu kurevigin ena ya baddal qur'ane kan ewugutu ena ya baddal qur'ane kan ena ya kashawar kureve kama vanama ena ge amal tasida wegenda لبت أخونا أختنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا فوي أردتكا بين خلو كروا مجن فانساس هاس أهارو كورين أقول من قترين كم ميهك أجلا ميهك رزقوني الله سبحانه وتعالى كندارو efo gon mengeteren komme mihe ko emihe ge mami hage rahimuga asaganna hidu enage ajala ena duniyega hunnane muddata enage rizuqotuga ena kaane minwara adi ene ki baajverito abaajverito kande eligende ehme malobe dakhunna aftune mi nimi faisala kurefawa kame algun menna nengini kongiro kame algun menna ewugutu baddal qur'an ei sirru kurefawa kame algun menge amalta sida kurmattaka em lobata khunna aftune algun menge bajehe ewuguta tayyar wegen tibe haqiqi buddhi veriyeki mi dunyawi hayatuge wuguti kandane ukhrawi hayatattaka tayyar wegen hunna miha e mara baddal kurmattaka tayyar wegen hunna miha البراء بن عازب رضي الله عنه رواق رفني وداروني تمام بيكال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريوغا تببيم إهدوغا فني وداعم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميست كنتك جماعة بيجم ونيكم سهرة جتري إهدو كلك فان سؤال كرفيه එබෑමිහුන් ජමාවගෙන් එවලනි කොංකමකා හුරෙහි එහෙදුග එකලේක ෆාන දෙන්න වුනේ අන්සාරිය බේකලුන් කුරේ බේකලකු අවහාර වඩාගෙන් ජනාසායකන් තෝගේ එබෑමිහුන් නුලේ البراء بن عازب رضي الله عنه ودان رسول الله صلى الله عليه وسلم එහෙදුග තෙදුව වඩාගෙන් වරන් හලුයි කමා එකුගා තිමම් බේකලුන් දූ කුරබ්වා වඩාගෙන නවාෆියේ كونيفاوا ودوك كاري تمن كليك فان البراء تمن كليك فان وداق النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريها قص كليك فان كوريفلو متيغا هوتي هن النبي ايرو كليك فان اپلو غاوي دندي كولف فد اچكون بمتيغا مدو مدون رونغو اڑو فمونگين دبي ادي ايرو كليك فان delo fulon ohore mundiya karuna kota feppuluge maccan ohori e karunata ginawege ngas ekalege faanuge tumbuli fulu temi e tumbuli fuluge terem bimmacca tiki jahamunde karuna ekalege faanuge lo fulum feedigen ngas kota femmatin furigen ekalege faanuge tumbuli fulum bimmacca tiki jahamunde ehduga ekalege faanu isufullawa timam bekalunna mukhatab qurwa hadis kurviye lobata khunne mi agun men emmen ekalege faanu kurvi hadis bas fule lobata khunna akhtunne mi agun men ibran libikan nanje filawale hadis kurvani ya ikhwani limithli hadha fa'iddu e timan kalege faanu ge akhunne mifada waguta kattaka mifada duha kattaka ti abami hun tayyaru ash
mifada waguta kattaka mifada duha kattaka tiyabamihum tayyaru wash lobati akhunne agume miedu qabrastana ziyareko nikumegen ade vidan agume miedu qabrastana wadefa emiha ko wadlu mafo affolal mafo agun mennan empuri ade vida ekama kuduhen annane agun men e qabrastana veddeni miistakunge kondumatiga eduhakun agun mennakan etakun nikumegen nennadebe efada duha kattaka agun men tayyaru etiyuma rasulullah sallallahu alaihi wasallam agun menna e irshadu devwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafuga ahun menge salafere bekanun ekelege faanuge e sunnatuge matiga maruge matin zikru korevun gina korev umar bin abdul aziz rahimahullah ekelege faanuge majlisegga maruge matin zikru nukureve kama vanama e majlisegga qaim nutiyuma ekelege faanu angawafa ekelege faanuge majlisegga maruge matin zikru koreven je oisul qarni rahimahullah ekelege faanu kufaage ahulwerinna mukhatab kurva vidalwani e kufaage ahulwerinne tiyabamihum nidahidu maru e tiyabamihum bo ala balis kamuga hadash adi tiyabamihum hindunu masakkatan nikunna hindu abadu slo kurimatiga hunna echki maru kamuga hadash ehmegen abu ishaq riwa kurabani al-lubaydiya bihe gutum salaf ribekanu al-lubaydi komme duhaku jibuga onna gandu kolen nangawa e gandu kolaka ballawa lebu mafo aneka vis jiballave e gutan amu gotegga ulumuge terega eru kolaka e gandu kola ballawa lebu mungendavai dostaka kafo lubaydi awhara wada gannawafi abu ishaq vidalwani timang ekkala gandukolo naga badalime kike to e lifu ega life inde e allah ge alaye tibage amal tar rangalu kurash tibage ajal hamuge wogutu dadi karivich maruge matin haduma koravu mattaka ehmegen algon menge matwede khalifa amirul mu'minin umar radiyallahu anhu vidalwo mon gendawani komme duhaku aduiveye eveni mihaku miveni mihaku maruwejje komme duhaku aduiveye eveni mihaku miveni mihaku maruwejje madama aduiveni umaruge faanu awahara vejje buneve ade lobete khunne lobete khtunne mi haqiqataki komme duhaku algon men aduham eveni mihaku miveni mihaku maruwegen dawahaka madama algon men nan ive ivigen dani alugondu nuwata tiyage terem befulegge nuwata bekambelege maruge wahaka lobete khunne ehem mihunge hayatun ibra libi wada gannawa tima ei ehem mihun nattaka ibratikkamuga umuge kuriga nikam ballawa agon kurin denne fadan komme duwehge falasuruhiga aadiya khilafu marutake wahaka algomen nudikemuto nukiyemuto nahamuto duwa fadiya vehicle accident hoge mara mariega devunu hamalat hoge sawbun kulliyaka jonu heart attack ge not stroke ge sawbun nidafa henu lagen baladiru duwa fadiya launch accident hoge dayvina febi gotan amura narage mihiri algon men reya duwa laduha wahakata kobato algon men madama falasuruhiga algonuge wahaka no tiyage terem befulege bekambelege wahaka nonnane kama algon menna nimmeni kihina kunto ehem wi malobeta khunna ukhtunne mi bogutan algon men tayyaru wa mijheni umaruge fana marabaddalu ekelege faanu e marakattaka visnawmun kambodo wada gannamon gendevi e maru nuwalne gennenno e maruwe duniya du koffa daanje heni kon halategga ka ingi wada no gannawati kon fada sharaferi marumetto ekelege faana libi wada gennevi ekelege faanu ga khilafatu ga du'a kurawmun gendawa allahumma amitni shahidan timan kalege faanu
ಮರುಗಂಡವಾಂದೆ ಶಹೀದೆ ಗೊತ್ತುಗ ಅಧಿಕ ಇಬ ಇಲಾಹುಗೆ ಲೊಬೆತ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ರಕ್ಕೊಳುಗ ಮದೀನಾಗ ಬೇಕನು ವಿದಾಳುವನಿ ಕೀನೆವ್ವಾಣೆ ಕಮೆಗ್ಗೆ ವಾಹಕಯ್ಯ ಅಮೀರುಲ್ ಮುಮಿನೀನ್ ತಿ ವಿದಾಳುವನಿ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಫುತೂಹಾತುವನಿ ಎತಂ ಹಿಸಾಬಕ ಫಿತುರಿಗೆ ಗೊಸ್ಫ ಮದೀನಾಕಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವೆರ್ರಂ ಎರರ ಹಮೆ ಹಂಗುರಾಮ ವೆರಿನ್ನೆ ನಾನ್ನ ಕೀನೆತ್ತೋ ಮದೀನಾಗ ಹುನ್ನವಾಗೆ ಶಹೀದು ವಡಾಗನ್ನವಾಣಿ ekam ko Allah subhanahu wa ta'ala Umar al-Faruq e dua ijaba kurabba ekane ge faanu we wadaage nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge rakkoluga shaheed we wadaage nabi bekele ge gotuga kum maqamig gato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge miski koluga ekane ge faanu ge mihrabuga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge mihrabuga fatis namada mistakun jamaata safta tartib kuravamun gindewanikon ekadege faanuge hashikola majusi yakudin hamalaga ekadege faanu shaheedu wadaga shaheedul mihrab mihrabuge shaheed Umar al-Faruq radiyallahu anhu lobet akhunne lobet ukhtunne awgummenna marubaddal Quran ekamaku emaru algumenna baddal kurani algumen kum halegga wanikotto mi algumen fara veri wanje kamaki nikam ballawa sakaratul maut maruge sakaratuge boduka maruge venuge bodukan maruge ven ei mi hegge hewkama maekkamu kudakamekkumuga wane nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya maroge sakaraen ei eha undagu kamekkamuga wegen nudiyes nikam ballawa kumfada matveri sahibetto kumfada ma matveri bekaletto Allah subhanahu wa ta'ala yang artukum kure efada matveri loboti faraten nuwe ekamuko Aisha radhiyallahu anha riwa qurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadege faanu awahare wadagen nomuge anas kanfuluga ekadege faanu nawara duwas heda korobanje wadagen nebi awahare wadagen nomuge anas kanfuluga ekadege faanuge hashikoluge kula riidu kule badaluwegen diya adi kiyetto ekadege faanu hefulu netigen dawa gotu ade mi veenuge bodu kamatta awahare wadagen nomuge anas kanfuluge veenuge bodu kamattaka emme fahuwa gotu Aisha radhiyallahu anha riwa kurafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfan awhare wadagenne wogutu ekale gfan kurifulu matiga fengalafawa kamwaren hutte ehinduga ekamwaru geteriyan ekale gfanuge deepulu labbawa eggushin fennangawa ekale gfanuge moonu fuluga unguluwa mon gendeviye maruge sakaratuge undagu bodukamu maruge veenuge boduka mattaka ekadege faanu kurifulu matigawa fen kambaragum fennangawa ekadege faanuge moon fuluga unguluwa mon gendeviye adi ekadege faanu widaalo mon gendeviye la ilaha illa Allah Allahumma nui haqq gotuga alukam beve hen ilaha kunwe ala inna lil mauti sakarat dannashe maraki ege vena undagu nuhanu boduge mbaka maraki ege undagula ven nuhanu boduge mbaka mekke ehendagin Aisha radhiyallahu anha widaluwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awahare wadagannomuge maruge sakaratuge bodukam fenumafo timan kamana yadden ehemmi hekam maruge sakaran hunnane warameduga kambudu wadennu ganname Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang e udugu bodukamattaka ekamana harambe wadagen evidaluwani ehemmi hekan eudagu bodu mame timankamana harambe wade nuganname efo hadis kurbo mangende balir rafiqil a'la emme matwere gemba maqam ga Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga vumeti mankale fan edi wada gannaman efo e tohiru e matwere furan e hashigandu duko abaduge abada e furanage verrabuge hadrata دتور كورف ما متور صاحبا صلى الله عليه وسلم أقول منا أبدا أبدا وكي وداع النبي مدني حياته لو بتأخذني
mi maraki mi ege sakarataki ehmi magul menna adu ivene mu'min alage furana hippeve hidu ene luikamak furana hippeve wahaka adi fajiru munafiqu fasiqu mihage furana dati udugu haluga hippeve wahaka mi maruge sakarata adi ehm wahake maruge sakarataki maru as ene baddal qura hindu ene yang ufulan jihe udagula wen ekama ko enage furana hippeve wagutu malakul maut alayhi salam enage furana hippawa wagutu mu'min alage furana hippevun luivegen dan ihsabun enen elibuni rahatu abduge abada kawwaluga otas qiyame qaim wegen den sorugega ena ta abada wi kam gavis ehmegi ewgu tattaka ogol mi tayyar wa jeni lobet akhunna aqtunne mu'min alaya maruge sakarang ei nuta maruge undugu ei bodu undugu lekkamuga wegen dani enage daruma ituru kuravu mattaka daraja mativeri kuravu mattaka faafen hurikamavwana ma fuhevigen diu mattaka ekama fasigo mihage furanage hippemuge ogutuga maruge sakarang ene boduwegende enage faafatawge adabege gotum adi furana hippeveni ves dati undugu gotuga em al-bara bin azib radiyallahu anhu riwa kurwa fawa digu hadithen e mashhur hadith maruge hadith nuwata hadith al-bara ikale fan widar rasulullah sallallahu alaihi wasallam janaza egge kantawga timam bekalon tibbawne gon hadith kurviye mu'min ala duniyege haya nime wagutu ukhrawi hayatuge feshe wagutu e bahi enage maru ene baddal kura hinduga ene kariya wada gannawane suwarugege malaike bekalon kore sifariti vegemba bekalon take e bekalon ene karim feshigen goskola kolonu fenna hisaban e bekalon eturilane efahu malakul maut alayhi salam ena kariya wada gannawan adi enage furane bunevenete ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ruhevi gemba furane ay tiba ruhigimba haluga adi ruhun libigimba haluga ver rabbuge hadota diu mattaka nikumegen annash ehidu mu'min alage furana ossaleve fengichege teregawa kunikole vettigin anna fadan fasiha kama ko enage hasganduge tereng nikumegen annan ehiduga malakul maut alayhi salam ekadege faanuge appulun e furana ga hippawanete adi ginat waguutta kennuwe suwarugen wadagin tibbe malaike bekanun e furana libi wadagin suwarugen gennevi kafunuga e furana lavva e furana yagen macca wada gannawanete ehkamu furana hifewe wagutaki mu'min alaya hingama jon libigenda wagutu efo ena vegendani abaduge abadan enaya ufa libigenda mi heggotuga ehembegen akhiratuge emme furata manzilaki ei kawwalu ei surugige bagicha ta kuterem bagicha ekamuga mu'min alaya vegende adi fajiru fasigu mihayan ei narakage wadi takutere no andawlu takutere andawali kamuga vegende em rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith ki anbaga fajiru fasigu mihaga furana hifewe wagutuge wahaka bayan kurabba e hadith kurabbani ena kariya wada gannawane narakage malaike bekalun kore bekalun taki sifa huturu wegemba bekalun ruliverikamu furigemba bekalun taki enage karim feshgin goskola kolnu fenna hisaba e bekalun eturi wadagen tibbawane den ehiduga malakul maut alayhi salam wadagen e furana hibbe mattaka masakke qur'ane ehiduga e furane ingigen dane allah taala ge ruhiwadi nugotuma kofa e furana ge meccan hurikan
ehinduga e furana e hajiganu nunikutumattaka gadadakka munda hindu malaike bekanun ena gaga taluwamu malakul maut alayhi salam e furana dama vida nolafa enage hajiganu tereng neruwawan enage furana nunikutuma masake qur'an sobaki lobeta khunne lobeta ukhtunne mu'min ala yang enage niyumetta fenumun ena awaswe gannani allah godu turkurma fasigu fajiru miha masay qur'ani nunikutum emagu dannawalam beenum mi maqamuga mi wagutu komme iraku komme wagutigga argume maruge wahaka dakkairu maraki ei birennu maraki ei komme wagutigga komme mihekan ei abajwari kamennu maraki ei komme miheka komme wagutegga azabennu maraki ei komme miheka komme wagutegga nikameti kamennu iman kamuga ahulweriya yangai ufawari kamu furifawa kamen abajweriya fafaweriya yangai birwari kamu furifawa vene lobata khunne hen nuwam wikivegento duniyi hayatu go algun men iman wegen miwrani algun men lolun nudeke rabbaka ilahaka kalangeka e ilahango loyba yaqin kamun algun men ilahan alukan kuramun ilaha baddal kurmu go ummidu algun men mi haya vet kurmun bidani ehmbima duniye gati bi algun men ge lobi weri e ambimi ha kamuga avis firimi ha kamuga avis darin kamuga avis mamba fan kamuga avis ekurin kamuga avis ebbon timaga miyon kamuga avis e farayat takavvure bodu loyben algon menge hituga onnani rahmanu anta ilaha baddal kurnota ilaha ehmbima ilaha baddal kurmuga haqiqi wugutu algon menna baddal qura hiduga iman kamga hulwariya qurani ufanuntu em rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurabani man ahabba liqaa allah ahabba allah liqaa mihku allah baddal kurma lobi kura kamavana allah taala lobodi gannawanate elaka baddal kuravuma man kariha liqaa allah kariha allah liqaa mihku allah baddal kurma nurun teriwa kamavana allah elaka baddal kurma ruhiwodi nu gannawanate shakya vesneng algun men mara biru gannani algun men mara fasjeheni algun men mara tayyar wefa najima algun men dunyawi hayang algun men arast ko ukhrawi hayang algun men barbad ko la fa otima barbad ko kharab ko fa hayatakan algun men dam benu nuwani ehnya ukhrawi hayatan algun men hi amal ko hayang algun men bajjuri ko fa wa kama vanama algun men etana diumattaka awaswane algun men hin edene ehmegen lobete khunne salaferi bekalun kore ba bekalun ge kariya maru anna hiduga e bekalun na kirit koreve adi vidano man gendawa iba ilahu muladdenudigembe mi anaya rovemun hitama kurumum midani marabbira nune iba ilaha baddal kuran jeheti birakunnune ekamako miyalaya hifeifawa roda madukamu ihsas kurevegen miyalaya kurefawa namadu madukamu ihsas kurevegen namadu kurma rodifumge ufala arama hingama jehumum mahrum wegen dan jeheti reganduge realukama sunna rodage hingama jehumum wakiwegen dan jeheti dobeta khunna khtunne enkamu maramedu algonmen positive ko nuota rangala visnamvi maneki e marat tayyar wegen kamyab hasil qurami hekamuga wambi allah baddal kurumga ummiduga hunnamvi rahmanu anta ilahuge oga tarikama loyba madadan algon men tayyar watibemvi hituga biroti kurefawa fafatakun kamavvanama miharum miharat tawbawe rujuwe allah godata diuma algon men tayyar wambi لبت أخونا أختنا الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن وقال منا مرغ متين هندم كدبوا وحيك ربني قل كليك فان ودار واش إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم تيباميهم إمركم في لمجن تيدوا مرت يباميهنا بدل قرآن كان كشور
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إفو سرا فار مولد دلودهم وإلى قدوة تيابامهم جندبينة أدي تيابامهم كل كنتوغ خبر تيابامهم إفبين لو بتأخذني إنكم كل ما قلت دني فدان maraki ei ufalikam go algon men nang hede fada nota maraki algon men hingama je fada kame gotuga hede fada bay gotuga algon mege amal ta sida kuramvi erong emaru algon men na baddal kura hinduga algon men tibeni ruhevi gemba bay gotuga kavvaluga leve miha mu'min alaya huluwa levene narakan dore ena kavvalu ehduga ena danno mon gendawane mila narakan salame kurvande mila narakan salame kurvande efo ena huluwa levene surugen dorpole adi ene bunevene tiba furatama dakkale uni tibai faaferi gotuga narakavantaveri gotuga vinama tiba onnane narakage maqame tibaya miharu suworugen o maqamaki ehri fennani hinduna habiru esworugen eneya esworugege niyomattan ene fenna mundane ehiduga kavvaluga ovegen ena edigo mundane rabbi aqimis sa'a e aluge rabbi awha qiyame qaim kurafante e aluge rabbi qiyame awha qaim kurafante kifegento ena oin halata vore hewegen wa halaten ene fennan otima eni umatuge tere diumattaka fajiru miha kavvaluga levehidu ene dakka levene suworugen dorkolen hulwala ehenduga ene etana shawgeriwan adi ene ane faratun narakan dorkolen hulwa levet ene bunevene tiba kiyamanter salihu aleggotuga avina tiba suworuge gawane maqame ei ehene kamaku tiba yavani narakage mi maqame ehenduga ene fenegen dane kavvala vure biruveri kam furifawa naraka ehenduga ena gunamundane rabbi la tuqimis sa'a e aluge rabbe qiyame qaim nukuravande qiyame qaim nukuravande kavvaluga leve hindu huriha emmennaage bes kavvalu fittalan komme miheku kavvaluga walule maffoga kavvalu emiheku fittalan ei mu'minekkamuga avies kafirekamuga avies salihekkamuga avies talihekkamuga avies bajverikamuga avies abajverikamuga avies ekamuku mu'min alayang fittalo maki kullu verikamuge fittalo me ekamuku abajveriya fittalo maki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani mihaku effes mihaku kavvaluge fittalamun salame vane nama sa'ad ibn mu'adh radiyallahu anhu ekalege fano e fittalamun salame vihe ekalege fano avhare wadaginne viduhu Allah subhanahu wa ta'ala ge arshi kola lolong erikam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an ekalege fano ge janaza ga hajji has malaike bekalum bare wadaginne ehnamas ekalege fano bes kavvaluge fittaluma kurimatlan je wadaginne e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani evves miha kavvaluge venum not kavvaluge fittalum salame vanama ekalege fano salame ve wadaginne ehnamas mu'min alayang effuga enage kavvalu wasagin komme faratakum fula kurevi tanawas vegen van ene fennani warat tanawas maqam kariga kitemme kariga qabruta walule foi kavvalevis ena uleni tanawas kamun furifawa surgege bagicha ekamo fajiru fasigu mihaya ene kavvolo fittaleve got rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege fanuga appulun ishara kurva bayan kurvani enage me kashitan iffaratuga wa kashtan ane faratuge kashtogu tere wadigen dane padan ena kavvalo fittalevi dati kurevegen dane egotuga ena qiyam qaim wondin onnane lobata khuna akhtunne
ehinkamun maraki ven hurikame maraki ege sakara bodu wegen wakame ekamaku ekan algon mennan ei ufaveri kame gotuga badalu koreveni algon menge furana hifewe fada halatuga solihu alege gotuga algon menge furana hifewe gendiya لبتي أخني لبتي أختني دنيوي حياتك بركة هي حياتك أقول من فنني مي حقيقي نكم بلوا أقول من كها لو بوا ميهم أقول من وكيف هنجد إدوغي متين هندو مكروف باي ميهم مان باي ميهم بافان باي ميهم أمبين باي ميهم فيرين باي ميونغ دارين كوباتو ميدو اي احساس اقول من ادوه ورا روي ورا كرنيلين بابا نوتا ماما نوتا اقول من لوبي وا فران اقول من نا وكيبين دياما كيتا دوس وندن تو اقول من هيتو كوينغلي ما غير دوست كنو اقول من هندانو اكن كم فيلا هنجج دنيوي سكراتا مجلا افلوغا اقول من غافل وجام ميدو اقول من نان امي هونغ متين هندما وني كومس حادثه کا دماغي مي دنيا حياتوغي حقيقتك كتم ملوبي وا ميها استماغ متين تما وكيوغين ديوماكو هندما نتيكي غادا اهم بلوا علي رضي الله عنه امير المؤمنين එකලේක ෆානු දිරිහුන්නේවි හයා පුළුගා කබ්‍රස්ථාන වද වඩාගින් එකලේක ෆානුග අමිල්ල නෆ්ස් පුලා මෞයිදා නසීහ ලිබිගතු මට්ටක ඉබ්ර ලිබිගතු මට්ටක කබුරුගේ අහුලි වරින්නා මුඛාතබ් කුරවා එකලේක ෆානු විදාඩුවම ගෙන්දවා කමන් ආස්පාවේ ඒ කබුරුගේ අහුලි වරින්නේ තියබාමිහුම් මරුවගෙන් දියුම ෆෝ කන්තවීගො නිකන් කියාදී බලාෂ تيبامي هن دنيا دوك ديو مفهوغا دنيا متيغا تيبامي هن غوليك هيكن توغا واهكا تيمن كديك فانو ميكيا دفني ادو هاش ادو يوينتي كينو එකලේක فانو اميل لفلا ابرن حاصل كورو متك تيبامي هن دوك فاديا امبينا اهمي هن كامني كفي تيبامي هن دوك فاديا گدورغا اهمي هن ديريولن فشافي تيبامي هن دوك فاديا مودا وارتو ورينگه مدوغا بحالافي تيبامي هن دوك فاديا درين يتيمون گوتوغا اولي بودومون ايبده دنيا دوك ديوما كو دنيا اگون من نوتي كوچيتو اگون من ام لوبيوا امبي ميها نوتا فيري ميها اگون من دنيا دوك ديوما فو اهم فيري هنكا نوتا اهم انهنكا كاوني كون الون ديرول مي فشافان اگون من بورا مسكتون اراموغا ديرول مگن بنا كوري گيتكوغا اگون من دنيا دوك ديوما فو اهم بيكو ديرول فشافان اي بيكي اگون من فهاروغا نودن بيكا بسودان اگون من اكو جما كفا دوك ديا موداتا ميستكونගේ මෙදුගා වාර්තවරින්ගේ මෙදුගා ජුවාබු කුරමුන් අරාරුන් වමු එකකවුරේ අනිකෝ ගිනන් හෝදුමගේ දහිවිතිකමුගා දෙබසවමුන් ඒ බහාලා නිම්මෆන් අගුන් මෙන් නංගොති හැම එකනේ අගුන් මෙන් එක්ක ජමා කුරි අමල් අගුන් මෙන් කුලා සාලිහ අමල ෆියා අගුන් මෙන් නක නුදිබේ enko lobata khunna akhtunne mi ibrat riwah kan agun men ibran hasil kurang ebajehe agun men de kitemme lobi wa mi hekamuga avies furata madu intihaya roefane henetigen vette waru swedane ballawange to henna agun men geteren ebbesumiyege lolun karuna hikunisto agun men kommes eworge lobi wa mi ko agun men na wakwin gusfa nueto bappa nuota mamma nuota ambimiya nuota firimiya mi do agun men na ko bato ihsasta agun men gamatin handu manetigen hingada na agun maruegen diu mafo em agun men kula amalakum agun men na salamekan libumoti duniyagin evara dahiwetwe ulumakun qur'ane manfa'en nikam ballawa muhammad sallallahu alaihi wasallam agun ge wa ko nimmalam
ما نبي صلى الله عليه وسلم ولوفي كن فد دنيا قاتو عائشة رضي الله عنها رواق ربني ودالوني تمام من محمد کے فانو کے آل بیتم مانے کی کلے فانو کے انبیاء بھی کمبلوں گنڈور کولتوگا اگون میں گتنا گنڈور کولتکے کیانی اکلے فانا کرا احترامکو ehnya ei vehijja ware vehin difiya aviden hunna jifuditake ei tantanuge halaki inda Aisha radhiyallahu anha bidano timam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge alu baitum handu mahuge emmahan handu ara e handu ossigen dairu adi anen handu mahan handu ara e handu ossigen dairu adi anen handu mahan handu ara e handu ossigen dairu timam be kambadonge getoga nota gandorotoga alifan lagen ro filwali ichi farik quluban libi wadano gandu lebet akhunne lebet ukhdunne bisnawa kumbeto ei kumbe kalunne kumbe kambulunne to ei handu mahoge timmas nuwadiha duwas fahanala dairus alifan lagen ro filwane ichi farik quluban libi wadano gonnama ekamana evidaloni algon men riyadu alu kommi iregi kewmuga kitab bawen alifan lagen rofilu wanto kitab wattoro algon men ge mezu maccan atoragamto ekamako emme man emme mativeri insanage halu kolakki ekalege faanu awahar ful lappamon gindawani wiefawa satagandege matiga ekalege faanu ge istarfulu aluwa balis kolaki ekalege faanu ge mudaddali kolo عمر غفانو ادو رسول الله صلى الله عليه وسلم غندور كول ودي وداغني ركلي غفانو اوهار فول لبه مفوتيدو وداغنون اهدو عمر غفانو دكي وداغني رسول الله صلى الله عليه وسلم اريكشيغا اكلي غفانو اوشو وداغن سٹا گڈون ارافاوا ويتكوگي اثر فني وداغن كيريت كوربم ودالوني الله گه نبياي كلي غفان اتكا किसराया कैसर फद रस्स कलुंगे दामत को तैयार को दिव्वंग है ये इहदुगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबनी माली वली दुनिया तिमन कले गफाना दुनिया की किंग है ये ए उमर गफाने कले गफानो एदि वडे नुगन्नव मुतोए दुनिया की एबामी होंगे सुवरु के कमुगावे अदि उखरवी हयातुगा timam men suorgega umaka ebe kanunge halu kolaki ebe kanunge ummidaki ebe kanung haya heda korvi hayataki duniyawi daheweti kamuga ekagoneka debaswe halalen harame belmennati mudajama kurumuga uluvi kinu lobeta khunna akhtunne ehkamu maruge mi sakarata algomen kumme ugute gawas بدل قرن جهدانه كان يقين كوكين امرا تيارو ودا گنما هنگوا ميريا ميوغوتن عزم كند الوا اگون من كوريفاوا هتور كم بودو فافه وانا مي فافه كون درو هلي بتوباب اگون من فاف كوري من دانا مي فافه هوتالا افافه كم ميريا اوهار فل لپه مو كوريغا توبا ودا گنوا ادي هيو عملوغا اگون من فروا كوட كوروي كم وانا ما هيو عمل متيغا دميتيو من عزم كند الوا الله سبحانه وتعالى حضرت بدل قران داهدو إله روحي وديكمبا أدي علمين روحي كمبا بأجي قطعا ومرتكا كيف كنت الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن وحي قربني يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي روحي بكمبا فراني تفرانا جبر ربك حضرتا روح لبكين ادي روحي كمبا حالوغا الناش تمن إلهوغي لغوتي أرتوغونغي تريغا تمن إلهوغي سورغي ورنا خوشكمه فدام بونوي فراني كمغا أرغم منغي فرانا هدو متكا
nunna balgol men nan oti mujrimun abajje verin gennemun anna hidu ebami hum bonane kama Allah subhanahu wa taala anga wafawa engewma agol men kurimatlu Allah subhanahu wa taala mujrim miha kariya maru anna hidu ena ge halu bayan kurabba wahi kurabani hatta idha jaa ahadahumul maut ebami hunge tere mige kariya maru anna hiduga qala rabbi rji'un ena dannawanati aluge verrabbe miyala amura duniye funuvvavante mujrim miha kariya maru anna hidu ena dannawanati qala rabbi rji'un miyala amura duniye funuvvavante lobete khunne halata amedu visnawa ena kariya maru anna hidu malakul maut alayhi salam ena ge furana hippe mattaka wada gannawa hidu ena Allah godudga danno mon gendawane rabbi rji'un miyala duniyen amura funuvvavande konkama kattakato ena edeni duniyen awma ena du koffadiya lobiwa abimiha nota firimiha yakuga duwaskolako diri ulila kannu ena du koffadiya mativeri wazifaya jahoge boduka mattaka ekamuga duwaskolako ulila kan ekamuga ummida kunu ena bina koffawa gedoruge tanavaskama zinetterika mattaka e gedoruga ulila kannu ena du koffada lobi tuttu kudinkolu belehettu mattaka ekudinnaku waguteda kurma kannu ena du koffada viyafarige boduka mattaka if yafari hinguman ena duniyen anna kannu ikhlas serikama ko ena dannawan rabbi rji'un miyala alun duniye fonuvvavande konkama kattakato la'alli a'malu salihan fima taraktu miyala ya nukoddu kolle fawa he amal kullu mattaka miyala ya nukoddu kolle fawa he amal kullu mattaka duniye fonuvvavande kobato jawabaki kalla hama hilahinna kunnuwanati kalla hama hilahinna kunnuwanati innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun hama hilahinna kunnuwanati ei dulum buneli baheke ebanu hunnavani qiyamata hameya barzahuge alamuga kavvaluga veena adaba kurimattume lobete khonne lobete ukhtunne Allah taala mi aya kiritu qur'anuga bawala wafawani agon menna ibra libadinu mattaka agon menna handan koddevu mattaka miharun fishkin haduma kuravva ufa kuravva agon menna ka adi emor baddale nukure algun men adi rabbi rji'un miyala alun duniye fonuvvavande dannamajje woguten algun men naka baddale nukure algun men mitibi e duniyega hi amal kurmuge madanuga furihama sihhatuga e fursatu algun men e bo mihar e wogutu gelligen dani kiha awaka kongira ko kon hindegga kam algun men naka nege enkamu ekamattaka algun men tayyaro e milibi fawa fursatu ge benu hippawa mi kudakujje kamugawis mi muskuli kamugawis mi anghene kamugawis firihene kamugawis bodu mi hekkamugawis bali mi hekkamugawis gadafada mi hekkamugawis eya baddal kuranjehene waguten algomenna nege maru du'a ka Allah subhanahu wa ta'ala algomenni duniyawi hayatuga tawhiduge kalimen amal kurmuge sabun e kalimage sabun marumatiga thabit ko devva artonge terega levu maruge sakarang algol menga macha kitamme bodoi kamuga bis fituna veri vegen algol men nudafa de sabit ko men ila subhanahu wa ta'ala devu algol menna maruge ugutuga ufulan jehe venaki algol menge fafato kaffara ekamugave algol menge daraja uful mekamuga levu adi algol menni ruhivigimba haluga algol menge furanata hippeve artukungotuga levu Allah subhanahu wa ta'ala baddal kurman ede haluga ila subhanahu wa ta'ala argumenna baddal kurevuman edi wodigimba haluga wa baikamuga levum
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.